Oh, moso fu Penyah me wa ha me nko ba bia me wa ha maka kire mo say efa ansem a mine ne be kan no week we mu me wa ne ho time oh me wa bra oh me wa bra because onu kasa no okasa ne boso enti any moment bia obi ba be reply no me wa be dwua mu e dia mamo ebuze odi Ahenkan e dan Kwaku Yeboah abe blàst man yi na na oboda de the third Akyem Asuom formal cronje komate je se na de so e finance we kan re busua odi Ahenkan abe blàst no me man chiri mu no a chire wa adwen ama me e wo comment section I Penyah block media me so say ni di mu obi like video no that ma subscribe button snap click notification and connect latest updates na ba chire wa adwen di ama me e wo comment section me so ba so no share for enya bia hwe you know National House of Chiefs adibi koswa enya fe sometimes I say omu yama ahinie Ghana hanom no ahinie is gradually losing its credibility. It is losing its credibility now because how a nipa ni bisi kasa parading themselves as chiefs no eya na airtime bufu and ask yourself enti nipa we work as a pa no akonya na wotes o wanyansa fo mutunefo akonya ne ho ultimate so bi kasa na we say enti nipa work as no akonya na wotes no enyansa fo akonya ho mutunefo o mu kanyansa gu nitirim e ma na tibi emu ba akona enti media ne so no emu ba akonie kwa abota wona enti media ne so no me dem what time no what time pa no what time ubeke kan kwase ade a ye be address so as it is no what time pa me what time an kwase asem me dem what time emergency sem wagimi a menya ho time pa me what time an kwase asem ugu ahinni anim wase wo Ghana ha ohene kasa nyansem ohene kasa jimi so ohene fanyansa kasa King Solomon eboni de no onyimi ye na King Solomon ni munyansa ento bia epe baby de ne ho atwere a na no kwatwere King Solomon go nza de ho kwatwere King Solomon a yaga so ani akwai onimunyansa so ko fa King Solomon to no ho so a enti ohene bia Ghana fo hunu se onimunyansa be ya mo hwe ye ta de King Solomon eto enti afre otumfo nyameka ye se asase so King Solomon awaka wiye bayi mo King Solomon awaka asase so wiye be King Solomon the second was onimunyansa nana nimunyansa enti ye de King Solomon mana ese fata Sunday no ana Akyem Asuom formal cronte hene opia media ne so with ensem kikan ye bi I say menim se no on MP for appointees no e wa ensem de a F00L no menim se no mu asem onu mu manso bi dia mintimi nkire menim the personal issues with them but how was it pia media so na ehu because as a chief a woti adwam wo sha beben sisi wo mama so woti adwam na wutimi kasa label someone father she obi papa breadwinner in someone's family wutimi label as useless entity as soundclass me papa an ka ba gine woto I swear you say me papa kan ho a ka beti wasum me papa kan ho na friend soundclass ka beti wasum pa ka beti wasum I tell you and I can promise you on this kabeti wasom ogazo nkwa na wajimi wo ogazo nkwa na wajimi ye jimi pa na ese wo ha na kabeti wasom pa obi papa ulebu na soundclass ulebu papa soundclass useless entity obi a useless entity who is so useless than the chief a community sika man so kwa nkoye mpuntu a wodi sika no because of that community for no mebru no afa bufu akotu na de so who is more useless than that person who is more useless than that person ewusia man no say no mama family dey nsi one can say ye and I wonder say any for any aje go so mu feel say beside do mu pen na papa abege kan do mani aje yen kan o just agro na de but obebedi Muhammad don so na mani abede sa na ewiase wedetie enzi no hinu e kan no and for any aje ejeche na before na motan no kure e na o kan kure kire mu calling someone useless entity no kure be no asem mebu no kure be no we mu obi e sankwas it is sankwas no ono na party ni se enfo mumra wo asem ne sei chichiropa do be nchire ne de wo asem ne sei wo how ne sei no bi asem me papa kan hu bia this guy chimetum I tell you ka be chimatum
kon kan se ma ba ki kan kire wasom no wo dan ka ntimi na ka da bia ba ring wo wasom ka wo be so ho da ye nyina ka beti wasom pa nkora ba wo se mu sua nyansa timi tu nkora na be kire nefo muntu yefo mu sua nyansa na muntu yefo ye ma mu na ne nkwasiafo na mu nam ga na mfam hu ni da bia hwe mu za akwa enso na ba kan abusua comedy na so a odi Ahenkan ene dan Kwaku Yeboah abai Canada an kire kwasi ampanyini azeto mu ka saba pe na so mari mi ehwe egu yi ye from the great John Tete na huntu nkwanya di nipo na me wura fi o and different poor man so say we di wa hiwe wa shada enya bi odi ka start kan say hu nie edum wa do die ngola no ye bi gate no mututu bo kakra ma park ne so mututu bo kakra ma mututu no nyi kakra ai me wo video no na me say nene asempa the state that is the nkonwadi of John Tete wo video be them say toxic wo yi ni si kwa vise bia wo fi togo baabi na wo tina kan Kwaku saponsa akode mpacho me mo adwomo akwaba mejuso mi chief executive officer na bibia aboko de nyame ahombo so ho ye de Yesu adome ho ye papa owura Kwaku Yeboah agrani ejaji antini awu baba ma Yesu anu de simanu a na yodo akofo tenkra ha didi pe omu ye de nanzu tumpu se didi ejawo cause adam le fumiam ye dancing say I say mistaken identity that I say as you I jima papa no so no hwe me honam gitingitina o say jima o boss nam si dabi o fa ni twobo koma no nyem boss odi onu ala de be share ni sa wa gm gas o de over your accounts say hwi any banyu ya to yamo tiko ama unyesus na ya to atonchi ma de azo de began na me no dingo na obo tingo se abusima kutui I am from Tumpus ntia there be Tumpus na tu achi no mane wa bom dada ntimi ya Professor Tumpus mate there be say repetition is for emphasis oh okay mate bazo ho ye me ko ada na me ka che ko Johnson say nkanye ye kra o edwumuru anu anye seusa kanini anso man kakrai me kana wasi kwa me wasi oh ni banyu was it adi Tumpus ga chop money na nsono no agoma go Johnson go PMC ya wenya si uni go padi no wenya wenya na man kakra ngeja ono su ni saba kona no kre ali ase no kre nti bomodi ana Tumpus fo cause an okrana si entanya shoni man ana so be German so a mami mi be producer cause I think how the shem sanka mi envelope no to nanka yo bon konta empe mi sanku mun konta bo bia that's it patro afro bitima to aso agwa hiwa obinu dingo wa ye dingo yozi edasi afro bitima to aso na re mezi mi nya permission za na matu aso azi ntu wa hini biu ye dingo mo ohiba na osi ntu odi obizaze mo wa hini bia no afa wo no wa production na wo be she time ni na wo Kwaku sapa there be on no ade no time no ye measure ni ye twap 5 minutes past 5 na chese ya wie sports say aka 8 minutes na 5 minutes past 5 abo ye da so tia there be say time na ye shase no so kan tia sha ye shase 47 instead of 45 no ti ma from 2 minutes enti minimum 2 minutes ye di shim so ade kwa ade oh okay mun so echi to da oda so di shim oda so di 2 ni shim no fa shim asa enye ni je Professor Tumpus na jumbo ndio mkao na so ajumbo ni ntibama binyum santasi na ile Tumpus nzo na mpa wodru gwamno yiba na osi wako tubombi Akyem Asuom Chief ade wakazi
ɔse MPP amanyuku no enipa num na wɔn pre franka tu gina bia ho no sɛ enipa num nyina wɔn yɛ sankwas oh ayo hin no kasa ebi so na obi na ka hye na no mu hwemi so oni pa bonisem na sole dabi oni pa bonisem na sole wo hye ni pa bufo a so ohini de ohini enkasa sa obedwom nti bia na obi na ka hye na no ntwanto so ya na dia se ko se ntumi nkoba se sa mpanimfo kuku da mu predibre no akase sebi mu ye papa hwe akwafo dabi ebia na dabi we nya no pa ene wonanti ma betra radio so akase biafo obi hu a sebi mpedo sa ebusi masem da se off air de yenye betime di nkomo asere ni ade but on air no ma betra radio so akase squad video na be kire mi won here see a tuna dia so this week Akyem Asuom container eso mu tuna dia so kona dwumo ha nana dwumo ha onye leader onye leader na platform ben no wogina so ogun se wona himfie no wo kana chiama Jesus zura na I don't even know ogu achima animu as papa confirm media for no gaza no media minim de ogu achima animu as osajufo ase osajufo ase Akyem Asuom de osajufo fe no otunufo ombe fe no baomis ogu anyumfo na animu ase onye nkasasa kra na me de ma hini sense nka mi odi anka mpo no wotwa me nkanye ya obi odi eyi politics in Trinchen Kwabra Japan engineer Kwabra Japan wo ne no hwana abobra wo hia wabasa se me de bi wo ne no hwana abobra Kwaku me de me gina homa oman Ghana ni ye die se mpenfo NDC mpenfo MPP na edu o matema automatically omumu baako ene be ni ba be leader oh yes utwumu tani panu baako ne betu franka ma MPP utwumu tan se edu nkatia ene aredru so mo ne mpenfo wo NDC omu baako no muso mbe yi no say ne ade bia ka say oman no kra no mu nana no kra nanka don't mind him no nanka kra mu kra no matoto mu hwasima amanyofo afa mu ado nti nke ka discipline society mu anka mu ne kra mu nti wo hini wedi nka we kra de nka nya ni say o kan ko utimi so oya hantan ngazanga uti wo muhwe se fenda na obwa nana da buadi oba na mi fa so kan ko kompo no bi recording no bank ye beka se bia nipa na bia wa ye nipa boni sem Kwaku ba se microphone si weni mi se wo kan we akira mansan Kwaku minima hin na de woni ba oba we no oba onya kwada sa ba hantan ni arrogance na adokoro no na aba expose no publicly you can hate any political party either MPP or NDC but akonya na wotisu no ntino SS7 previous o ma adwene adwuma because they who invite attendee dia ama akonya enkwala no twa no enu so enye TikTok enkwala no enye zen kwa menye akwala wudi Penyah tam de enye ende yansoso so na pani ne ye den ba se obi fumu nwa ampa Kwaku Yeboah wadwemu do ba na ya mangwa no chance kitu omunchie ni bibi pa look innocent is so because Kwaku me china radio so a campaign say ye mahemfo to me let me take you one by one so it makes more sense how do kabrofo you treat dia I tell you without mincing words the 5 people who are contesting wanting to be flag bearers are just sankwas compared to those I call them the sankwas 5 mobi twaso me be se mebo Kwaku eye mesrew Kwaku eye may you mic na film what the mic na pick he was trying to impress himself because I do not think say omanpeni mama kra no ke bia ma no obeso so we so there because Kwame eso mutana dia so we omanpeni mama si akonwa so no ye hu ani dia Dr. Bawumia kyereye in public the man say ni nua pani and afterwards nansi omko eyi kra no even though omukra different political ideologies no so omanpeni mama shia Bawumia he shows him all the respect and vice versa. Dr. Bawumia shi omanpeni mama oboni mu ase kyerɛ ne nua pani nti menya show say so can be omanpeni mama kra no kra be fo ano so say oni di obi atem
no be papa dey o ko friend sankwase na wo tie kura so wo nya sankwase Kwaku that be now any pa 5 no yes the abrabo wa mo bre ya ne for sankwase na mebo ai ye the abrabo to ho pa papa ria kwa he lightweight we sankwase na terminology but the battery kase my papa ria kwa obi e wa mo bre jese Canada Japan ko store back wait me the not time obetwa nam Bawumia was not a deputy governor of the Bank of Ghana. Oh, Kwabena Japan or your engineer. Whose interest was he doing that? Engineer not to table no. Or yana President Mama Bonabasu and I said they Kwaku ye President Mama and Frim. They will send us no canoe. Oh, you know draw comparison between the 5 Mampani man bed Mampani Mama's one. But what I'm saying is that in his mind or ye the pleasing cry or no cry happy. Yeye Juma mahimfo na wotwe akwachire yeye Juma mahimfo na wotwe so no cry so onu na ginim to office or yama president mama would not be happy with him. Eje so na ntani ko huru pa. Despite their political differences, so Mampeni Akufo-Addo or Mampeni Mahama, you see the respect they show to each other. And also me mpenifo exactly omadwe Juma bia sedun katia Dr. Bawumia na yanti asedon ne sedun katia sedon ne sedun katia ye ni o ma wem yeah why you 2x4 we gine ho menasa anyade tina msumu mankora no some few seconds no muni ni nwie anyade so I call them the 5 sankwas now we are just now bibia bebe menyini bibia bebe o baka say menyini na me dia mama so passionate ashe me say sabin previousa obi mfa ni saben kum enche na jefi so we are me ochini ampa me so wasage fo mo to fo no we beka say akwa we hin na o kanse hu nyame me kanse musa oh me so wasage fo mo to fo repeni akwa we hin na o kanse hu say I call them the 5 make where say a man Kwakuma was president edi Chada Jabi Brian Champon as what it na komuchi no den ko reception o ne hotel on chance say mabobra by force no chance say mabobra me nya sankwas oh yes how can you talk so cheaply like this because Kwame in all sincerity a very bad language coming from a chief in all sincerity because sebi we all have our political differences but all my bobra na sebi assemblyman crowd be dinner say one wabre what I say assemblyman crowd intimi me dey insult from any angle men so say bia we MPP ninti na wa sebere wanu say we di omampani mama David so you buso any angle ni baji manam David enye Sadi ba mi abra wa bo wa kwa deputy governor of the Bank of Ghana educhumwo yeso school America you can criticize you can show some but tell me did not tell me there say we dia kan tem kwan bia wie no so was a grant yo yi ma de ni na egu ba was me yire ma konko kan tem me yam nyoma nyina de ne yire no si ma konko na me ko kan kwa oh no it was obe hu papa won wa chebi anation na won film so dey twa wana ojini wudi ti Kwaku dey I me dey tu ani me say me nkwa no nyegma kakra for this week why mom nyegma kakra for this week me so say hunu so ba this week esa infunu fe no retract there be when you retract so mu tuna dey so because Kwaku why exhibit say onye leader yes why is it say traditionally no na no nyedu ontimi nkasa mfa na chiame so Kwaku ohin nkasa badwam kakeo ohin nye just press conference yeah me ni ahemfo akese nam me ni ahemfo nkuma nam asentina titini yebu bese ohin boni ni ho chiame boni na ho ko so ohin nkasa fa ni chiame na wo gina bonti badwam kasa te se de wiase nyina ya odia se nipa bob brache Canada Japan Dr. Mahmoud Bamia aduchum Kwabena Japan mi mi opani Kwabena Japan eni Brian Champon se omo yesankwas Jesus Christ omo yesankwas say David we your leader no we your leader say onu so we Eastern region ba yes hotel Brian Champon is Eastern region okay so me say Brian for receptionist hello me no there is another what in session I would do as area
Young Wakaba, ever. Young Wakaba, ever Rock City. You will be our ha. Asama, Madame Futiki, or Asama or Taifa. Odi. No, made in Nasma bag. Well, we are ready. Fire you. What you do you? How can you come on some of mine? Oh, yeah. I hear this. I got Ganjabadu. That's a chroma pushes and another tilapia bank. Yeah, Tinkanana to do as area. Emma by Rock City. You want tilapia, your banku, your jollof. Yeah, I have a bit poetic fee. And you may have Brian Champon. What did it? Kwaku mede mam na more be 5 minutes bia so esua dia me pese nyina yesua free asem go mu say tumi ayede ma hemfo tumi a yede ma ye ho ewa busuam ewa mpatam ewa memu no ye ho ewa busuam ewa mpatam ewa memu no ye du gina bia o se hu se de obesi akasa bedwam kasa sabe mpreduasa ye nka ne trasa. Now, say generation amabeto no so no. Most of them are not controlled. Into one ye careful no one no kopa. Ebu ni peni mutia. Kasa wo boso sedie ewiase nyaya odiasa. Antwa no ko bring kwala ni kuru. No mo to go park so a yen stop home. Adom de brim wawie ma hwan yo fom. We jai. Enti nana mesre na nanoma hemfo mo o memu. Madaroma, money ahinkumenkuma no enkasa. De ofata asotwe no, montwe na so. Ena yesi hinso momyem na suko. Obi wa na wonya disi o, obi wa na sabi onfata to beyo kentini. Ohi we say wo mabuso mpa ke betwe na su. Because we gu achima ani mase, we gu achima suom na ohi otia konya so ani mase, we gu konti family ni nyina so ani mase. Because ya 10 year and we dimpenfo bi a omonko kan na sem. Omu chomu baby and would do matemo kwa. Tis uncle teaching omu do a hina tema. Enya de pa, Nelson Wakofaba. Timestre na nanoma info. Say ye pushy, say young fat to your baby, no, they want somebody. Ye radio so a debia yeka, more to make a kama info. Because I couldn't send the to Kruma. So when him knew to sir was charging for waiting for the pen to go fed them or 2 4 money at the idea. What to Kruma, some of my would to each one. Some in Kruma Babu say. Ye kan kromu nsem wa bema asame ma wotumi chwan ko aban frem penifo a no mo fa adwen asame ma kobi nye se aboabo hin ni munyadu enya aboabo hin ko a eye nkronkro Kwaku de miami no wura agona dua kwa hene na kwadwa mo akwa very intelligent chief yeah say nay DC betimi asemra wo krom ho a ohin bedi so because of emra de adwuma Ghana ha so inti say prince yemfa tumi bi ma hemfo now you ohin kabaya ohin ogira bedwom di mperifo atemi ya nana bot okay nana bot na ono what your grass na my wana no yo mwajuma okoye gebi okoye geni la gena company eno wa ko disco ahụ ma chi obo he du mfichire wa abranti bia kage ya tarban ena kafu nana bo so to si hey mama ndi bia meka Kwaku bad yo Amema osabere ma doctor osu beye man ajo osabere ma yaminshirao Kwaku I one day take you to osabere ma doctor osu beye man okay okuta doctorate in finance wow ono ye achimo so hene okay e wona dampare ninchi okay free so about 2 weeks ago kwa we festival wow a former IGP ene omina ene koi na ohwe we mu ne former hemfo ohwe ni nimdie ene traditionally said they are all building a crew na udi nisi crew ano na we your mind hena uda no wada ba ukofa asuo mu continue that he we dey kwakwa say ne de fish because ogu achima ni mas
ogu chimani mu ase na yen tram obi mfa osaje fo mo etwofo pandi anim etwetwe fom yen tra asachemfo no bi akola godin semoni a ye blemu ni mo ana wose obenso obi beka se asantimama nke tuna dia so na so o kan de atwi yen ai o kan de atwi we ye betre ye wura se o memra nya dwuma obekọ no mu twi se kwa no akọchenechene media ni bia yo gogula boyengo na zidi ababo hina yo wa Chira wadwe mame comment section. Hi Penyah Block Media.